Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silal mun sangi National Highway 54 kongpui sial na tho me kazang na dom na dong to in la chia du laute in chia sakani Khozol UDNP department chuan DAY anywelem hnuaia Khozol thalai titan free skill training board sai le Union Sports Minister Anurak Singh Thakuran Khelo India medal la tu titan sarkar na lu theina da tur dan siamani ati President Draupadi Murmu in Nimin Khan na taka wat sangni somni pani tanga somni pathum sumi sumkwa pali hne na ahlan National Highway 54 kongpui sial na tho me kazang na dom na dong to in la chia do law in pakhat su Nimin Khan thia sakani National Highway 54 kongpui sial na tho in an chen na in a chu chia do na wanga zang na dom na la to zinga a chen na in chia na tur pek to eviction notice pek to la chia do law le in seng hoi do law toipui south khwa a eslal ngi nga in chu competent authority for land acquisition longlei district ayo pukela hlimpuya assistant settlement officer le executive magistrate ni bokit hovin an thia saka National Highway 54 kongpui sial mekin anina su chia do na wanga zang na dom na lo pek to ma se in la cha lo le in sa seng do lo te hi voi tam thu nei tu ten anin thia ta in sa seng duren lo sha tir to a ma se thu pek zom du lo an la oma su tyang mi tet laka chuan thu nei tu ten action latanin vo in hian thu twal thu le Aizawl khwa a thu pek zom du lo te in chia sakle ani don ani kumsom pariat ling thar mai tur te le tling to electoral roll a mingla jiak lut lauten lok sabha in thana vote an thlak ngei theina na fui phurna mera pela vote desk liye chu nei mekani a lok sabha in thlan voi som pariat na lo om tura hian atam theang berin vote an thlak theinan ngor ta kamala kani a kongshang shangin mi poi mole challang ten mi poi te vote thlak turin an soma Ministry of Information and Broadcasting board sai mera pela vote desk liye noya ramchunga vote thlak theizinga atam theang berin vote an thlak theinan ro man na siamani a kumsom pariat ling thar ten vote an thlak ngei theinan campaign nei ni in atam thei ang ber the dar ani lalthiang lima government diakon high school scholarship teacher kania national awards to teacher 2023 awardee kanibok ani kan maluka lok sabha in thanpui lawm tura vote nei tharte kalompui le mai chuwa in vote thak nei turin ka som chewani tin khole tuicha vote nei zong te hein thanpuya hian vote thak vek turin ka sombok acheu Nimin Khan Government Nathial College National Service Scheme NSS le District Election Office Nathial Tangkop chuan Government Nathial College Auditorium ma mera Bela vote desk liye rampum huap zirna in sang zoka zirlai ten vote thak poimo na an shiata an ngai poimo zwal theina na in zirtir na hunan buat saya he huni assistant professor NSS nodal officer ni bok puwanal rovawar te chona kai shwayani District Election Office na thiala tangin puwanaro luwa dio chuan EVM demonstration ania EVM call de soifia na nin zona le chana hun aman puibok he campaign a hian zirlai tam takten vote an thlak china abikin kumsom pariat linglim kumina election a vote voi khatlak tur ten EVM chu met chinin hun an mang ho ani Khozol UDNP department chuan DAY anywelem hnuaia Khozol thalai titan free skill training nimin Changkhana buat sai Nimin Khan Khozol zu chip YM hola training honna hun hi man ni in Khozol DUDO puwabei mo za chi choza chuan training hi ahonga puwabei mo za chi chuan DAY anywelem hnuaia Khozol district thalai titan training zili assistant electrician tailoring baking le general duty assistant course te athlona zir tura buat se ni ti a hei hian Khozol thalai titan Aizawl na konga hun tha asiam sakabei se ti asoya tunlaya sarkar na thalai tin dai to lo thule hei wang hian mani ke adin the poimo ti asoya mani ke ading thei tur le mani in tawdel thei turin until zir tura taima taka zir turin a fuini assistant electrician tailoring baking le general duty assistant course training nei tura hian training course tin hi ni somthum zelin an zir dona thlathum chung an zir don ani Nimin Khan Scholarship Subhead Quarters YM Shwai du te chuan an president pu Thomas Dilal Englian hovin Scholarship District chunga meidum le hortoki in kar kongpui siam me kan tloa he huna hian Scholarship PWD Division EE Engineer HL Fakzwala le atho pui then khat an tel Scholarship Subhead Quarters YM Shwai du te hian helai kongpuya dum khel le chimluang tele hortoki khodaya dam diai luya leido mek chutlo in bulung lui leido mek la zolo po antlo ngal bok
heng na thok tu contractor hian a na tho zo theilo wangin PWD chuan na thok chhun zom to lo turin an ban to ni in thu don na chuan a soi saphet ko ter swai mi president pu Thomas Dilal England na chuan hun tiam chhunga na tho zo ni theinan chan la thar turin na enkol tu PWD ho tu tele contractor chu cha a ram le mi pui rong bol na a thei top chwa puya so mani scholarship saphet ko ter swai me shwai tu te hi zampui manga group y mele medum branch y me shwai tu te nan troyom ani State Institute of Rural Development and Panchayati Raj Lunglei District chunga thingtlang khosom pani tuina hum halkonga malak na kalpui mek te pualin localization sustainable development goals chungchang animin khan training nei ani training health and culture auditorium ane ni in khosom pani atangin khotlang shwai tu mi somthum parukan tela puke vanlal dika head faculty DPRC longtlai le resource person ni bokchuan tuina le leilung hum halkonga malak dan tur kong shang te ba ka SDGs kalphung le ani phung te shil fe in ram leilung le tuina mai ba ka leilung hausak na chu amang thiam le ain kol thiam apiang te chu an changkangin leilung hausak na po an chhor tangkai thin ati Sutiang shereng sunga mani khwa cheu tuina le ram leilung hausak na anne yang ang te enkol thiama khotlang ma son na mang tangkai thiam turin khotlang shwai tu kal khom te chu cha hlomani training an buat sai hi India ramin sustainable development goals kumsang ni som thumati hlot lina tum na konga malak na pakhatani thu puke wanal dika hian a soibok hehuna hian chief medical officer lungleya staff te chuan khotlang shwai tu kal khom te chu non communicable diseases chungchanga zirtir na pe in khotlang in risel na konga ma an son theina tura khotlang shwai tu te mo phorna le an malan tur kong shang te shat pa in a thlon in entian an buat sai sak ngal bok ani Baptist Church of Mizoram Rural Sangber BCM Assembly voiza som ni pariat na pathiani thleng o tur chu ni zana tangkhan lunglei BCM biakin electric venga chanani a thupuya inpum khat na ti ni in hei hi thupui then sang in ruat big pastor ten soi thinang nimin kami kwal thlen kim ni tan ruatin rorel palai sangkha zanga somsari pasari omtura mi zaria chuang in report anom to a nizan in khom chu Reverend KV thanga president BCM chuan kai shwain assembly ahong ngala Reverend Kelal nun sang hne tangin thu cha ngai thlak ani voin chhun le zana in khom omin jingkara bible study om thinanga in rin ni thleng rorel ani ang Assembly Rural Sen Sotan Hian Cheng Noi Somli Velda ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl changa puan ani Union Sports Minister Anurak Singh Thakuran Khelo India medal la tu te tan sarkar na alu theina tur dan siamani ati nimin kha New Delhi tu thar theder tu te komna Sports Minister chuan Khelo India Youth University Parale Winter Games medal la to te tan sarkar alu theina tur Department of Personnel and Training and Sport Ministry chuan eligibility criteria siam tha ani ati Minister chuan he malak na hian infiami te tan mason nan da sajok asiam thu asoiboka grassroots level atanga an theina phochwa chuan tumberani ti a hengdan siam thar te hian India ram chu infiami te tan an theina phochwa ni theinan mason na lian takani atibok President Draupadi Murmu chuan nataka wat sangni somni pani tanga somni pathum chumi somkwa pali hne na hlan he wathi music lamle lemchan lama mibik te hne na hlan thinani hemirwal hian sangeet natak academy fellowship academy ratna chumi pasari hne na hlan bok President chuan music lamle lemchan te hi India namzia le ti dan phunga betlatani a hemi konga hian artist an poimo hle a India dan pui ti hlotlina poimo tak pakhatani ati he huni Union Minister for Culture G Kisan Reddy po in manpuin award mi somkwa pali te choi moina le hlotlin na chawni lowin India nam choi moina konga thoktu zongjong te hlotlin na ani ati sangeet natak academy fellowship hi choi moina sangberni in mi bik te hne na hlan thinani a tangka fai cheng noi thuma keng tela academy award thian cheng noi khat akeng telbok Chanchinthar puan ti top mai na tlang pui National Highway 54 kong pui sial na tho me ka jang na dom na dong to in la cha do lote in thia sak ani Khozol UDNPA department chuan DAY anywelem noya Khozol thalai titan free skill training abuat saile Union Sports Minister Anurak Singh Thakuran Khelo India medal la tu titan sarkar na lu theina tur dan siam ani ati President Draupadi Murmu in nimin khan na taka wat sangni somni pani tanga samni pathum chumi somkwa pali hne na ahlan chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani